Ya Rabbim Allah, bu izge bulgan cuma günlerimizde, mübarek bulgan cuma günlerimizde оқылған намазларыбызны, оқылған Құран Кәрим аятlarыбызны, әйткән дуаларыбызны, мәчеткә һәм мөхтаҗларга дип тапшырылган хәйр садакаларыбызны, Я Раббим, барыбыздан да кабул кылсаң иде, әҗр савапларына ирештерсәң иде, үзебездә булган хата кимчелекләребезне, белеп һәм белмичә кылган гөнаһларыбызны гафу мәгъфират итсәң иде, безнең арабыздан вафат булып киткән дин кардәшләребезнең Ya Rabbim ruhların şad kılsan idi, onlarını bizden razı kılsan idi. Ya Rabbim isimlerimizge, özümüzge, tuğanlarımızga, balalarımızga, ilk günlerimizge hayırlı eminlikler birsen idi. Canlarımızga tanışlık bir, tenlerimizge isenlik, sağlık, selametlik birsen idi ya Rabbim. Aldığı günlerde de barımızga da namazda bulurga, gıybedette bulurga isenlik, sağlık birsen idi ya Rabbim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر. الله تعالى قبول جماعة. السلام عليكم ورحمة الله.